tunia he isai ma ba ben Christmas thu isai pan de he ta jin Christmas thu he Salman sagi gate ko som langa sei the hen in langa chun nini ni thumi manjo ben Salman ho he abar man chane ki sei the jin e ho city sunga hen chi choi hi thei pon Christmas si manjong le khat be ki khoma ki manja cho Christmas sim thu sim zo si ki sei thei loi chi ja cho ama sangai ke ma pa we poi mo e ki ti e je chun tu ni November that 2 hi ta ke lana ekipat de hen ning ko ma chun November that 10 ai na ke pa no hen tu ni tu chung kum he ni ma sa ja mo ben tu ni a he November that 2 apana he Christmas to sim ne sei wa Christmas i man chan ge u chu sei the dan na nai na sei du he tu ni ai topic ding u cho he le Jesu pending ki sei ma sa chule setanin adodar chi sei noi Jesu Christa pending ki sei ma sa na mun ho chule hi chi a ki sei ma sa ja chu setanin jong a hin do ki nei hi thu chi sei de na topic ding a chu Jesu pending ki sei ma sa ho le setanin adodar na tiute chu ne sei de ho hen ama sa penin Jesu pending ki sei ma sa no he nam vel hitin khana chun Genesis bung thum chang som langa na hen akemuin Jesu Christa hung pen hi Matthew ma Luke ma nga ba ke mo pon Matthew le Luke akemuin New Testament na hung ke pan jinga hi puin hung ke pan hi Old Testament na Genesis ti cho abul Old Testament le khabu ke pan na hung ke pan pai he ti hi akemune Genesis bung thum chang som langa na chun epikizia mitia hele ke man nang le no menu ki ka hi ki do na ka koi ding nang ma chil ha le ma chil ha ka hi ki do na ka koi ding nang in ama khotal jom na su chi pya ama pa chun nang ma lu changa jep chip ding hi ki ti hi chi thu changa ko na cho Jesu Christa le mi ma hung pin ni hi hung ki pa na he ti ya ki mu ne ala hi chi athu hi koi chun koi ko ma se ha mitia hele pathinin Satan ja se hin Satan chu gul la hung ji chun literal ta ga se ni chu gul je henga cha se hin gul ja cha se cho nangin hita bang hin na bol in tia gu chu subsin na chana no ma na ke tholding lebu in ne ding na hinai chana kan thita na ke tholde chu kit le ke man nang le no me no ke ka he ti chana ke do na ka koi de nang ma lai na he ki do na ka koi de chu chu na kin na hon ding na ki do hon de ti na ta ai la nang in na bol thei sun chu a khutar zum chu na su chi pi thei ama wang nu me nu chi la en a bol thei chu na lu changa jep ke re he ti na chi vai he ti wa i ge kho di wa poi mo chu nu me nu to a ki ka thua sei lai za i pi ti le ama pa chu na hin ti ham na chu chu cho poi mo chu ama pa chun nalu changa jet de he chu Jesu Christa sei na nu me so na ko na hung ping do khat chun tunia sitanin Adam le Eve al la chon se na pui pa hi a hin zo ding chon se na pui lu chu mi zo si hung chon se ding hin hi cha mi yo si hung hu do thei kit pa chun he chi zo na hin nei chu alu chang ki jet chi ma ki sei chu Jesu Christa in Calvary cross a thina ko na gal zo na chan na chu chu sei nei na hi cha pa na he chi Jesu Christa hung pin ni hung ki lung pe tan chi ja chu Jesu Christa to gospel thu i se ya hi le ama sa pe na gospel thu hi hu ya ki mon te Genesis bung thum na ki bo hi chi hi Greek pa wa chan proto evangelio ki tin proto evangelio chi pham ta la chan the first gospel na the first gospel chi cha Hisa ko na chu Jesu Christa khangui hung ki sut pe a Bethlehem hung lu na cha cross a hung ki sut do ai na chu Jesu Christa hung pending la hung ding ki sema sa na pen chu Genesis mung thum na hi ti chu mu ve na he aba nai ba din chu Genesis mung som li la ko na hin a ki mu kenin
Genesis bung som li la ko na chu Jesu Christa hung ding chu ti hung ki sei ha mi ti ai le bung som li la ko chang som na chun Jacob min acha te ho chung chang thua sei na en sei doi chi chui te en sei ha mi ti ai le Jacob hi Egypt go ma chun ama hi thiring a hetan a thi ma sang si chun acha te ho zo se a ko kho ma khununga achung wa hung hung ning thu ho e a sei ana sei pie hi che sei na chun acha te la ali chan na pa he a hin pha in he chi chu ko ha mi te le juda he bung som ni la ko chang som na chun English achun the scepter shall not depart from Judah nor the lawgiver from between his feet until Shiloh comes, and unto him shall the gathering of the people be. Ei pawachun lengting go chu Judah phunga kona ki chon mong lo ding hi atie adei pa mong hong taka sia chu hichi hi Judah kona ki chon mong lo de ti chu Jesu Christa ahung ning chula ya he Jacob min jong ama iti se khununga gau thom muna te se thilmui te se hon acha te ho khunung ding thu blessing a bon la na zau sa ai na ti ja chu helai hi ani channa Jesu Christa hung pending ki sei lo na ai na sei wa he aba na chun numbers bung som ni le li na he na ke mu ke ni number bung som ni le li chang som le se gi na chui ba na he le Israel te hi gam thip gam hong tawin hi cha chun balak kiti leng pa hin Israel te chu gala hin jo peu thu cha za phani na ki cha ta na hi le Balam kiti pa thim gau pa hi akowa mi sola Israel te samse dinga ko hi chi Moab gam hin a khoju le Pethor la kitin hi chu khuwa Beor chapa Balam chu balak thim gau pa hin ka ko sa hungin lang Israel mi te hi ke ya nung samse pin ama ho hi a hat be se jeng ove ke man ki pa thiu pe tam ta na pinang hi hungin ala hi cha ga sei chu athu sim chu abone sei ta poweten ama sa chu balam thim ga chu reject ga bola hin a hin la balak leng pa chun official asol ma sa osanga lin zo hole asol ma sa give a post sanga lin zo tam zo post akena asol kina aga ko sa kene balam zo cho hung tan ahunga chu Pathini sei na ti cha cha bo ka sei de ati ala hi cha chun aman gaw hin nei tan mai chaman se ma chi pian se ma tila chun ke mana ma chu ka ve na hi le nai cha wa le pon ke mana ma chu ka mun gam la ta hi na ati Jacob ma ko ni nasi kan hung lam ka hin tin Moab hin na hin jep tu de ati na balak le pa jong nu ha nga ta cho kin hung in lang amoy hung sam sin ka tin nang pati na bo zo ya pathinin pathe bo sa cho kin ti ka sam sit ha ma ti na chia cho Jacob ma ko na asi kan hung lam kai ding hi ti cho hi chi Jesu Christa hung pending Genesis bung thum na pa na ke sei cho ta le Jacob min athi ko na cha te chunga na sei juda chunga hung hung na sei pa cho hi chi pen pa cho hung ding tu pe ta wang hello lai hi gam la ta na lai hi jong le Jacob ma ko na cha si jung lam kai ding hin nang he na hin zo de he ti jong chu pa kai so Krista ahung pen ding na ki sei lo na khat cho hi ke na ti cho thum na hin ali na chu ba na lai sa ya hung tan ai sa ya bung sagi chang som le li na hi ni ba na hi le hi ti he na ki ji ke ni ai sa bung sagi chang som le li na chun hi ji chun pakaya mata chun melchi na khan na pi ding ven nunga thing chu gain tin chapa khan a hin ding amin Emmanuel sa ding hi te ala hi chi hi a context hi ba na hi le ahaz lengpa
in cha pa kha hin nei ding a hi le ama a cha pa nei chu pathinin pi ve ti awa sana mel chi na he ding a hi ati na hin ala hi chi chun mi tam tai na hi den sabat kite ho Judaism kite ho loi kon Christian ho hui long long Bible na simu vai chu jong hi Jesu to na mi be ham a ha za pa ki sei ne chu me ti we na za kha de ham ka pon ken ka za kha ke ko ma nga se yu ei ho no ei do mo bin hi chi a ha zlen pa cha pa ki sei nei lo mo te ba he nge a hi e ka ti a le ti ra na Jesu he ti ki nu ha Bible prophecy dan hi ve na la double reference ya tamatam mai a pet pe na thu se lai ta mi kha chunga thum dinga thu ki sei kha ala he chi chu khununga ahun no Jesu Christa ana fulfill dinga to double reference a ki sei some somni lina azong na kapathin ni bola nei kha heta mati chuna devin ei ba hui la hung gui lom tra pakai so Christa ama cross ama jong a sei chu na his the bajo double reference ya tamata mai ala hi chi Jesu pagai su ki sei ne hi ti I sei the nau chu chang som le thum na chu akimu ipeti ki Muhammad ya la chun and he said hear you now O house of David na David in sumi te ho ngai zo bin hi chi pakai mi ma thil nyau cha ni ge lo ham na ke man pakai ne pi ve ti he na chu chapa kha nunga chu ga in tin chapa kha na hin de a ha sin sung bo se se lo chu na David in sung pum pi se ja chu Jesu Christ ja chu David su na hi ja chu David in sung pum pe ti chun hi chi he pakai Jesu Christ sa zom a ve pha amu pha hi ja chu hi chi Jesu Christ sa pi na chu sim ga ka ma ki se pe bin nunga thien chu ga in tin chapa kha ne na virgin na ti chu virgin ki ti hi jine lo la ho ki sei na chu di ta chu jine lo la chi pi ja virgin ki ti ha mi ti ai na chu pasal to ki ti man khalo de ti het sa hi ja jine lo se virgin ki ti e wan tu lai virgin ni ti hi chum ki ta na social media hoi ba na he le ai lo po se bin Facebook la dong ngon kha khan hung ngum jin itian na virginity na lo sitam ki ti po mi chu se ya la chun nga ho jang chu hi chi virgin ki sei pa chu aza chum na chu chu pasal to ki tong khalo lai ki se chu virgin ki ti hi chu ho si chu dinei lo lai ti ne na ama old testament khang le Jesu Christ khang lai chu ja chu dinei lo nu chu ga jin ti na ti na he chu a virgin shall conceive ki ti chu na pasal nei lo nu mei nu chu hung ga jin tin ama cha pa kha I mean chu Emmanuel na sa de ki sa de hi chi Emmanuel chu pitinan tele pathin eyum pi ve ti na he ama ho khang lai za jinei lo kha agai de ki ti chu thili thei lo chu na ai thei lo thil kha ai ngai lo thil kha de chu ai ti za Joseph jong chun azi de nga ki hol a ki khaw khi ti taw te ho he thei de a ki khaw khi nu Mary chu a ki khaw khi ta chu ka ki chen pi ne hi a ki khaw khi ta chu na ai le a ki chen pi ta lo lai chu ama wang ama ho culture dung ju ya chu a ki khaw khi a pa na chu legally a jong chu azi hi ta chu ja chu a de ki lo wa ki chen pi ta na de lo wa he le a ki cheng so a ki da ma nga da na hi chu na e ki chen ma ki cheng lo lai i ki khaw khi na chu i ma gya da le ka tai ti lo a ki khaw khi a pa na chu azi a um ta chu ta sa au kho ma lo lai wa nga chu ja chu at ki da de ki lo wa a chunga no na ni kha ki chen pi pai lo de ti ai le chun azi a ki chen pi sa ba nga hoi ta dan lung se la divorce na da na bo ngai ja chu a khau khi sa hi wa nga chu khom pi lo lai a chi a ki khau khi a pa ki chen ka hi 1 year ta na kum khat ta bo hi ge mum ji chu ale chu ka chu Mary chu na bo hum ki he ta chu spana chu Joseph ya de nga chu ka fence nu he lo wa le ka ki khau khi pi nu hi cái tổ là cái lùm khom hi lại na ở vật thế giới này, pasal đang khát to, na, chọn si ai là vậy, cái bol khom này hi thì cho agel lệ cho, agel ra chú, Bible chỉ vấn đề là lúc nào xem mà là cho xem chú mi chọn phát ta hi zin, Miriam chú,
mi pi ho mangas seit punga dinga dei pun chna English so since he's a righteous man he doesn't want marriage to be public example kiti chi pham tai la chun azima sanga zonga hi ja chu aji paen hichi ka jin dinga ka ki hola hin kom kho ma sana of ma hi tia sei dong nge le marriage so nga se li du chu chu public example kiti na so nga se li di dan chu ti ki se ha mi ti le film kha no min na ve khalu dum la na ve ben lang the stoning of Suraya M kiti kham meta it's a Muslim ho thusima hin na stoning this sunga Suraya M sunga ke chuna vele utan hichi ka bana panas ke jong chun nume ho sunga ke seli pasal sunga ke seli dan picture jo ka head be aji pa denga faithful hi lo ja chu aji pa ni chi ka ji noi a faithful poet ti ja chu mi hon thuata no wa mi pi hon sunga sel iti se am tele ata sa akim chan hi le ya vu yu wa dang si sel ado sa wa khat khana sunga sel ama sa pena apa na setting abana aji pa da setting abana cha te na setting a seli ta ka wa se de chu na this is a public example ana jong hello adam mo jong hello khadi ta ki set ki ti chuna thil no me no ju public example mi chon si ang kom ki ti na ita hita banga Mary om ding chu jo set na na ha lung si ai le gu thima ki khan pi gu ni cho gu thima ki khan pi chi piti de han dila bible ki ji lo ma chu gu thima cho ne ki khan pi a hi le Mary chu Joseph gel banga pasal nang ka to ne ki por khom kha hi le hi che ki por khom pi pata ki chena le thilo de cho na chi chu idea chu mi chon pata hi jin public example of the no lo jing gu thima ki khan pi lu ma gel tai hitia chu Mary yong chu hin kho chan lo ding analu khom pi pa amna awam na pa ta chun aki chen ho nai le dam de chu chi chu agi ala gu thema khan gu chu agi khaw khi non ho chu mi he lo wa chu om lo wa sel gu dong mai te na ija pa kai wan tilin amanga ki musa nang gel bong chu hi poi la gaw tenga ko lo ki puyen nang ki chen pin na na din nei pi Mary ki pui lu ding chu lung ol mo hi in ti pi sin na chi chu ale hitamong choi virgin khat kiti jinei lo khat na avob de kiti chu thili thei lo chu amo ka sama na athiri ta chu cha jang nei sa man lo mai theu chu na a seli tha deu cha cha tian nu ti na ale hi chian virgin khat hung pe ning kiti chu Israel te he de nga chu a hi ngai lo khat thila hi ja chu public attention la chu hello ha na a so ngai lo be khat a hi thei don lo khat au ja chu public attention la wa chu mi him gel bang ti lo mi hi ma ko na hung hi lo pathinin a bol thil kha chu hung umai hi dinga hi ti hen na chu nunga chu gai lim tin cha nei ni ani ni mangel ki ti de tele a sei chai su ke ta chu na a gai wa nga chu koi ma na tha lo di ti ne chu na na wa hin nei la ni a na lo chu mi no nga sa sa ti ne la chu ama ho dan dum ju ani ho zo siu cha break zo ke chu ti chu pa kai su an pin hung pin ning ki sei na ai sa ya na sei na chu hi ne aba nai vet ki na hele ai sa ya ma bum ko chang gum na chu ni pe se mi ti ai le pa kai su ki sta pin ning ki sei ki ne e ho ding in now sen kha da pe ngin e ho ding in cha pa kha de ki pe ve ali ko wa chun vai pu na pun an min jong thum ap tet ki dam ta ta nei ta pa te tu so mi pa cham na leng cha pa ki ti ale Jesus Christ hum pe na ipiding a cham na leng cha pa ki ti ha mi ti ha he is the prince of peace ki ti chu leng pa hiding ama aleng vai pu na chu cham na hi de ti na chna cham na hi de cham nei chi ja Jesus Christ pin za na van til hon la sau chna chung nung pe na pathin lo pen lang lei chung a cham le ha na ti hilai za eo bible a ki le da ko di jap lo hin chung nung pe na pathin lo pen lang lei chung a lung thai na mi hola cham le ha ki te ko di lo ai English at glory to God in the highest and peace on earth na hello let the favor of God be on earth kiti pathin lung lai na to lei mi te la na ti alung lai na mi ho cha cha lo na ti lo bu na pathin alung lai na to lei sin mi him te chunga na ti bo ale
Giêsu Christ cho Prince of Peace hi na bong ta cho tu chana he wa nu ai chem na ta lo lai chem na khata ba nu ai mun zo sa peace lo tu lai đi he na Ukraine le Russia ke do sang che nuclear wala ki gim ni mo lang khana China in Taiwan anh ngim kip Burma military junta hola ngange ti talo na Middle East langa ho jong kido kinu ni kha chu phata ka gi gel to sela ne thar war he hung leng do de nga he kan mo gelin tin thar war he le Jesu hung ki de ne tar o ti kan gyat ke le kai debate ka ki bo thar war doesn't mean that Jesus is coming tai ka ki gyala in na họ chân thắt vào thì là xuống như ngay kia rồi rồi nó anh tầm tay kia rồi chứ na anh ông là thắt vào nó là phốt vào thì ta Giêsu cho anh ông phá là không chỉ này anh ông là thắt vào mà sang không mày thấy nam là chứ na hiện chỉ này kia bị gì cũng cho cần su khăn này cần lùng kia là chứ na thắt vào doesn't mean that Jesus is coming cắt tia cái kia lại anh ông là thắt vào thì ta đã số hẳn cái thì là nốt phá là không để gì người ta cái kia lại chăm nó lâu cho lấy xin à mà bằng Giêsu Christ ta hung pin na leng mai pu na ruling ding ta cho kum sang leng gam cho chỉ đừng cho người cho Israel te na san nom lâu cho cho thêm Bible thêm one postpone cái bol hay tipi rồi na giờ cho Isaiah bung ko trang se gina cho peace on earth hay là gọi là Prince of Peace chỉ giờ cho juda te tam ta te ho Giêsu Christ ta hung tiếng Messiah hung tiếng lệ lý xin là chấm năm lịch thì tôi chấm năm lòng là vậy hung lộ lại cho là tiểu chứ na giờ này khai về đi chân âm họ ra về khai lệ Christian khai ai kinh nghiệm là cái gặp phải na lệ Christian pa chân Zechariah bung ko trang ko na ko na sangan chunga to về hung nghe thì họ cuốn lệ à bạn chú xin về ai lệ sangan chunga to bạn na cho leng vai apu để khai ra xin Giêsu à cho hung lộ hay xin Zechariah bung ko chang ko na cho Jesu na fulfill poetikin hita ko pang na layo na ni khat wang le he tho de wa hi chang hi Jesu Christa ahung de ki sei ma sa na ho hin south and kan sein to a he abanin sei be ding ho hin